Po naših podatkih smo obravnavali nekaj čez 45 tisoč nezakonitih migrantov. Zaprosili so za azil. Vsi migranti se obdelajo v registracijskem centru in slovenska policija zagotovi, da na organiziran način se jih pripelje v azilni dom. V registracijskem postopku izrazijo namero za azil, v azilnem domu pa podajo vloge za azil. Tiste, ki se ne odpeljejo v azilni dom, se pravi, da ne uveljavljajo postopke za mednarodno zaščito in se skladno z zakonodajo izvajajo ustrezni postopki za zavrnitev, ukolikor su nezakonito vstopili na območje Republike Slovenije. Sami znate da je hrvatska policija prošla izuzetno složen evaluacijski ciklus, dakle i prije samog ulaska u Schengen. To su bile iznimno zahtjevne evaluacije, tako da smo itekako prošli, da tako kažem, filter provjera svih mogućih i hrvatska policija ima itekakve kapacitete i sposobnosti što se tiče i broja ljudi i što se tiče i znanja. Imamo dakle 6500 službenika granične policije plus 2000 policijskih službenika interventne i specijalne policije koje također angažiramo u zaštiti vanjske granice zajedno sa svim ostalim rodovima policije. Sami rezultati da smo ove godine već sada zabilježili 990 krijumčara, dakle smo uhitili samo ove godine, govore sami za sebe. Međutim, moram ovdje naglasiti ovo što vjerojatno vaše pitanje je usmjereno kako je to onda moguće da toliki broj migranata prolazi, pa jedan od odgovora je da je to zlouporaba sustava azila, dakle te osobe iskažu namjeru za azilom i kasnije dalje migriraju, to su te takozvane sekundarne migracije. Mi imamo i preko 6850 na današnji dan i ruskih državljana koji također traže azil, dolaze legalno kao turisti najviše u Bosnu i Hercegovinu i onda na graničnim prijelazima zatraže azil i dalje migriraju. Dakle, sve je to posljedica tog sekundarnog migriranja i zlouporabe sustava azila, a znamo da je stalno se radi na tom novom konceptu pakta o migraciji i azilu na razini Evropske komisije, odnosno na Evropske unije. Ukrepi, ki smo jih uvedli, imajo pozitivne učinke. Pokrili smo, tako kot veste, glavne komunikacijske poti. Gre za izravnalni ukrep, skozi katerega nadziramo, v bistvu spremljamo dinamiko prihodov migrantov iz Republike Hrvaške na območje Republike Slovenije. Ne smemo pozabiti, da glavne migracijske poti se dogajajo na železniških in na cestnih komunikacijah. Slovenska policija izvaja nadzor na cestnih komunikacijah v dinamičnem procesu, kar pomeni, da se gibljemo in zadržujemo tam, kjer so izkazane potrebe oziroma kjer je povečana frekvenca prometa, tako da naši ukrepi se prilagajajo aktualnim varnostnim razmeram v prostoru. Izvajamo okrepljene mešane patrulje na območju Republike Hrvaške. Seveda določeno število mešanih patrulj izvajamo tudi na območju Republike Slovenije, vendar glede na to, da je prehod migracij iz Republike Hrvaške v Republiko Slovenijo, je prav, da se izvajajo te aktivnosti na hrvaški strani. Mi smo i danas i o tome razgovarali, znači hrvatski policajci, kao što je kolega rekao, rade i u mješovitim ophodnjama. Već ove godine, samo prvih 9 mjeseci je ostvareno 537 mješovitih ophodnji. Također rade i na punktovima, sukladno analizi rizika i to je dinamičan, kao što smo rekli, proces da se sukladno analizi rizika i na lokalnoj i na regionalnoj razini usklađuje, praktično ja bih rekao na dnevnoj razini se usklađuju, znači i planira se način i mjesto i vrijeme i ophodnji i punktova, dakle, koji su uspostavljeni.